Struga je jedan mal grad koji se nalazi tokmu na severni od breg na Ohridskoto jezero. No iako izgleda malo, sepak vonego se krije nešto mnogo sveto i golemo. Prosledete go zajedno sa mene v ovaj dokumentaren film koji se posvetuva tokmu na site sveti praznuvanja v Struga. Od svetото bogojavljenje so slavното Hristovo voskresenje pa se do Jordijata so moštite na sveti odmačenik sveti Đorđi, zajedno so monaštvoto, sveštenstvoto i verni od narod. Naskoro, hristijanstvoto vo Struga.